Darwa iyan. Darwa susuyan. Bila benar tetian nga. Hindi ka jingit ka jong ayapi. Kanam kerla. Komisi bentaban pet benia ekedukam yad kejing pentrei ki kampen roy hagashnong gathau u MLA kamairang constituency u ba met ba lingdo u baderu u menteri gatnat boarding ka sarkar jilla hagah nyutrek unaitung arda arpenrio u lalet banjurip yak Eklavia Model Residential School EMRS kabadan hagashnong Maulin Triang Mairang CNRD block. Hagajing let jurip lasenran langdo MDC kamairang constituency u ba Equator Nongrang ka Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District, ka Kong Anita Kharpur, u ADC uba M Dingdo, u SDSEO uba J Terniang, kiway ki Officer Sarkar, kinong yalam shnong mat kiway. Hadin beladap kejing jurib uba met ba ulapen pau ba kejing tray kalayat syat, haga ba kejing tray kalayat haduk kendai po, haduk kendai pesan. Uloong bala buat thong man pendap yakini ke school hau benai nailar mentau snem, ba kejing ai admission ru ansa sedang no shen. Nolor kata ulo ongru baka ni ke school kan long ke jing mentoy na ke benta gitu ke bawan na ki long yeng ke beduna ke yo ke kot. Ke thong ke bahak mat ke long man ai admission ni ki kena ki bana ke thai mairang block bat benrap baki kena ki nom dan ka man siyo ke bai school ni ke bai hostel ke ba ke jinglut ke la ban kot hadu shilak sau po hajar bat ya ke ni la siyo ke sarkar pedeng kin thop nya ke bam ke di bat jakasa. Kasi hangni ha Maulin Triang nakaliang jungi ngilayawan jungo obni dekat bagi officer jongka education department bagi district administration akabedi batka progress bagi jing telun jongka kam akabedi bagi jing snai ya kene ka EMRS school kabangi na yo na do ajar alpulai afsaf di kejing tray kaya sesat lakum kuno kumbak dai hok ne pesan ada sa sakatu ni mar kejing pentut jongka marian dari radai hi benda employ. Ngiyo imtasi bahkan di sekolah ni ni target lakukan kuno syuaban kut upnai Ogos dari ben pendep lut. But nakaliang jong ka education department din bangaladon kecing ya keren ha ke meeting ke bah lalong selong. Kuat balok kuno ni di ben sedang no ya ka session jong kena school akabeli admission tunggu inoi kai atkum tater di ya mentahi nomor session kelas sedang duk kibrai March April mentala long lai benai sau benai kala duk henry nakaliang education department ni la don kecing ekren atau don kecing pembet keba long temporary bat kenika jing sedang ya ke school mentakas tempi ingi kuat ba mentang senam ke di bendon no admission ka bentaki na school namar ba ka session ke bamenta kan kan sedang no ibu akan sedang hakalai puitri Ogos ini ka academic session jong ka admission ke batamai di how benai December pat ka don ka winter holiday ke jing ka cuti telang di haduk katu ngin sedang no ikani ka school ha ka temporary building kepada nakaliang jong kasnong Maulin Triang kabau sordar bat ka society ki bapet ya kawai ni ki building ki batmai ki bagina sudah try yang ni nakaliang jong agriculture kepada jong ka prime hop di ke school kan sedang no hang tu di nakabenta ki kena school ki banwan ngin hap ya kaban penbit penbiang kumno banwan ra ya ki na ki jaka ki song kisa namar kani ke school kan day nak kabenta ki kena ki basong basa hapok kani ka block mairang ta ka deka banikong ka bangin hapan bu hakmat hakabedi ba kejing admission de kejing penkut kani kejing pendap ban snai kani ka song baru ka we na dok ke school building na dok ke hostel na kabenta ki kena kunte na kabenta ki kena chenrang na ta ki jakai lekai ki mess ta ki quarter na kabenta ki noi kai ki quarter na kabenta principal ki chokidar bat ki we ngi target laku nukuno kumba kila ai ke jing kulan na kalen ki life we terik u bunai Ogos but ngi wala katar wala ta kadang sin sa sipna na kamele na ba ka school kan sedang no te ni gua laku nukuno kan ndap kloy no nang bangin la ban shift no sini hapok mentau sini ada kan ko
Ya menta ka jing bu ya ka menta ka admission kan long rupo ngut si kelas indon art ligi section kumbala batai la dam dan jengkela da kumwe art section ha ka we kelas yang target la kumu kumba im kum ka jing ka capacity yang kan long kumba south pa san po south pa ndo ngut eki kina school pagi ni kina school kinsa kinchong hangni nama hostel tu ka dal school ya kan ka scheme ina pinyo na lengba ka education department ngayo na ka government of India wa lengba ka bagi ong ka Eklavia Model Residential School ki wegi blok ki dak yo pat ngi hang ne po mai rang kane ka ko blok pat ko ka blok jong ka motor sang ki yo de kane ka fees ka badina ka bantagi khna ka long free non ka man siwe la kunu ka jing antar ka poi hadu ba silak lai po silak sau po we khna system pat ya kane siu the government of India de kamot ki khna non kam ban siu AAM ha ka bedi bat kan ka fees na ka bantagi nadong sedong nadok ke BAM ke Jakarta ke Jastep ke Shastep Jamil ke Shah Jamil parkum tata nadong sedong kalong free like abik ke recruitment kin le mentai sipor dagi nakaliang jong ke district office jong DSEO in sa le ke badon kam nak benda ke recruitment hapok ke jempet jong deputy commissioner jong ke Eastern West Castles akaba kini kidong kairu kin long temporary visiting teachers nakabanta katu kan ni kat bampat wan kino ikai lengba kajingtung ke balong permanent naka government India aku kajing jengok jengi menta nama bakas slap myok ban net sepo ndrei lasong thu balayu i kat mungi i menta ka longba lakung nong i ba kan school la ban pendap hapo kata ka hapo ubnai sabdam lakung te la ni bu Oktober November dan sebagainya complete number fight lada kamdan ka jenggu na kalian ka Maria Desember kamu lalong tikena ba kun hapan da ta kalong na kalian ki kontraktor iba pentre ya ketika building bro pi kedi kalong ka banengkong kalong ka jing lilat lilanti na kamantagi kena mo dan cibon ki kena ibam la man kot bor na ka banta man le ki school hoj haka admission process kadon galanti ke bakin hapan vote kumno ban yo admission hangni ki kendon ki bon ki kalian education department ki sabo akapol baki akot ya ki admission ti ka jingon to kam de tang nong ki kena kelum lang barokhat kani kendon ki impact kendon ka jing ai jing man to tang ka bentak ni kadong ka than barokwe mentak ki kena ki ban tre hangni housekeeping nang ta kinong chat kinong tiu nang ta kinong pen khoi mo nadong sedong kini barokhat lakunu kumno kan long wet nang ka dong ka sinong ka dong Thai chụp Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya